सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, आई वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। है म सन्चै छु, होप सबैजना सन्चै आर्मी हुनुहुन्छ होला। अनि म चाहिँ यहाँ टक्क खानासाना खाएर अनि टिका पनि मेटिसकेर गइदिन सक्नुहुन्छ झट्ट पारेर। टिका चाहिँ अहिले लगाएको थिएँ अनि फेरि खाना खाएर म सुतिहालेँ के गाइस। अनि टक्क अनि मैले सपनै देख्दिरह भने आज चाहिँ न्यू इयर सो होइन गाइस, टक्क मेरो फ्यामिलीहरूलाई पनि कन्टेन्ट दिनु पर्यो हैन गाइस। अनि मनोरञ्जन लाग्नुहुन्छ हैन, मैले हालेको मनोरञ्जन भिडियो हुन्छ कि के कस्तो कन्टेन्ट हुन्छ हैन गाइस। कन्टेन्ट चाहिँ जस राम्रो हुँदैन हैन गाइस। अनि यस्तै हो हैन गाइस। अनि सानो क्रिएटर ठुलो क्रिएटर पनि हैन गाइस। अनि त्यसै यताउता लगाइरहेको हुन्छु। अनि त्यही पनि सपोर्ट किप सपोर्टिङ बाई दी मच 15 हैन गाइस। अनि एन्ड डु सब्स्क्राइब है। अनि स्टे ट्युन है, मसँग जुडिरहनु होला। अनि है अनि यस्तै हो गाइस। अनि आज चाहिँ म ह्याप्पी न्यू इयर साइड है। सबभन्दा अगाडि चाहिँ म सबै फ्यामिलीले भन्न चाहन्छु कि ह्याप्पी न्यू इयर है। अनि गाइस अनि यो ह्याप्पी न्यू इयर पनि भयो। अनि त्यसपछि अनि फेरि मेरो 85 सब्स्क्राइब थियो, त्यसपछि 1 सब्स्क्राइब बढ्ने भएको थियो भने 90 सब्स्क्राइब माई युट्युब फ्याम है। थ्याङ्क यू माई युट्युब फ्याम। अनि है अनि फर 90 सब्सक्राइबर है। अनि यस्तै हो गाइज। अनि कन्टेन्टहरू के कस्तो आइरहेको छ कमेन्टमा लेख्नु होला हैन गाइज। अनि आज चाहिँ 2025 बाई 2026 हाई भन्ने हुन्छ अनि गाइज, के हुन्छ हैन गाइज। अनि है अनि 2025 2082 भाइ 2083 2026 हाई भन्ने गीत बनाउनु पर्यो क्या है। सिक्नु होला है, कोले सिक्नु भयो एकैचोटि याद गर्ने मान्छेले अनि कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला टक्क पाडेर है यस्तरी है। अनि फेरि यस्तरी पेन्सिलले हैन अनि फेरि टाइप गर्ने है। अनि डिजिटल समय भने हैन गाइस, यस्तै हो गाइस है। इट इज सिन है। अनि ब्लगलाई मनोरञ्जन लाउनु होला है। अनि यस्तै हो गाइस, स्टे ट्युन। अनि आजको कन्टेन्ट चाहिँ मैले के गर्ने भनेपछि सपना देखे भने गाइस, अघि मैले भने कि नै सपना देखेँ गाइस। अनि आज चाहिँ कन्टेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि मामुले सेल हाल्नु भएको छ हैन गाइस। अनि अचार सचार पनि होला है, अचार छ मासु छ हैन गाइस। अनि भात चाहिँ मैले अघि खाइसकेँ। अनि हजुरले पनि खानु भयो होला सेल है। अनि टिका सिका पनि मेटाइ छ, स्टे ट्युन है। अनि अब हामी सिधै पछि खाँदाखेरि भेट्नुपर्ने हुन्छ। अनि म चाहिँ अहिले फ्रेस भएर हगेर आउँछु है। ओ गाइस सरी, म चाहिँ टोइलेट गरेर आउँछु है। आएर पनि तली खानेकुराहरू एउटा थालमा हालेर आइसकेँ, थोरै खाएँ हैन गाइस। अनि पेट चाहिँ खाली भएको थियो, हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस। यति चाहिँ ल्याएछु। अनि यति पनि खाने छैन, हजुरहरूको कन्टेन्टको लागि खाएको है। अनि लगाएर चाहिँ पटक्कमा खान्छु, खाँदाखेरि भेट्नुपर्ने हुन्छ है। अनि खानेकुरा यता छ, अनि पानी चाहिँ यता छ, पानी पनि यता राखिदिउँ। कहाँ एक्लै बस्तिर भने रुसेर है। अब सिधै हामी खाने बेला भेट्नुपर्ने हुन्छ, स्टे ट्युन लगाइछ। अहिले चाहिँ टक्क हामी खाना ल्याइसकेका छौँ। चेस है अचार चेस। धेरै खाँदिनँ म, छोटोरे चेस खाइछ। अचार टेस्टी मान्छु के गाइस। अन्त थोरै मासु हाल्छु। मासु गाइस चेस। लम हान्नुपर्ने हुन्छ। हलुवा चेस म अब सिधै खाएर गाइस मैले टक्क खाएर फेरि रेस्ट गर्न जाँदैछु होइन गाइस। अनि
टक्क साथीहरूले पनि खेल्न आइज भनिरहेछन् अनि अहिले एकचोटि रेस्ट गरेर खेल्न जानुपर्ने हुन्छ है। अब एक दिन पनि आउँछ साथीहरूसँग खेलेको भ्लग अनि गाइस के कस्तो लाग्यो कन्टेन्ट चाहिँ राम्रो थिएन होइन गाइस जस्ट टाइम पास एन्ड हजुर गाइस सरी म बिचमा बोल्दाखेरि अड्के तैँले मामले चाहिँ बोलाउनु बारे चाहिँ काम रहेछ होइन अनि यस्तै हो गाइस म भलकलाई चाहिँ यतिकै इन्ड गर्न चाहन्छु। डोन्ट फर्गेट टु लाइक सब्सक्राइब एन्ड हिट द बेल आइकन है। फेरि भोलि पनि छु द न्यू डे द न्यू ब्लग साथ है। अहिलेको लागि यतिकै है अनि सबैले ह्याप्पी न्यू इयर फेरि पनि भन्यो होइन गाइस। ल हस् त गाइस बाई बाई।